turabasuhuje aho murorese ku isi tubaha ikaze kuri Rwanda News TV. Amakuru azindutse muri aka kanya, umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC General Major Sylvain Ekenge yahagaritswe ku mirimo ye nyuma y'uko amagambo avugiye kuri televiziyo y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atavuzweho rimwe, yamaganwa na benshi cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. N'amagambo ndetse n'u Rwanda rwamaganye ruvuga ko ashobora kuba imbarutso ya jenoside muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu musirikare yavuze iki? Vous épousez aujourd'hui une femme Tutsi, il faut faire attention. Uyu munsi iyo ushakanye n'umugore w'umututsi ugomba kwitonda cyane, ugomba kwitonda kuko baguha n'umuntu wo mu muryango we nka mwishywa we, mubyara we uza iwawe kandi atari mubyara cyangwa mwishywa we, ahubwo ari umuntu uje kubyarana n'umugore wawe iwawe yabyara, bakakubwira ngo hoya abana bavutse n'abatutsi kuko abatutsi ari ubwoko bwo hejuru kandi ari ubugambanyi, ubwenge. Parce que la race Tutsi est supérieure, alors c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie, Ubwenge. inculquée même chez les femmes tous. Effectivement. Kuri televiziyo y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuvugizi w'igisirikare yavuze amagambo ari kwamaganwa na bamwe nk'amagambo y'urwango no kwibasira igice cy'abantu, by'umwihariko abagore bo mu bwoko bw'abatutsi. Turaje tubirambure mu kanya, ntimujye kure ya Rwanda News TV. Twongere rero kubaha ikaze ku makuru yacu ku buryo burambuye. Ni amakuru mugezweho kandi mugategurirwa nk'ibisanzwe na Rwanda Net TV. Amakuru rero twabateguriye muri aka kanya ni iyirukanwa cyangwa se ihagarikwa ry'umusirikare mukuru wari umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC General Major Sylvain Ekenge wahagaritswe ku mirimo ye nyuma yo gutangaza amagambo atavuzweho rumwe kuri televiziyo y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'amagambo avuga ko iyo ushakanye n'umututsi ugomba kwitonda cyane. Ayo magambo rero yahagurukije abantu batari bake, bayavugaho bayamagana uyu musirikare wakoresheje izi mvugo. Nuko mu gitondo cyo kuri uyu munsi habyutse hari inkuru y'uko yahagaritswe ku mirimo ye. Mu kiganiro Plateau Spécial ku wa gatandatu kuri televiziyo y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuvugizi w'igisirikare yavuze amagambo ari kwamaganwa na bamwe nk'amagambo y'urwango no kwibasira igice cy'abantu, by'umwihariko abagore bo mu bwoko bw'abatutsi. General Major Sylvain Ekenge yabajijwe n'umunyamakuru ngo amubwire ku ngingo bita ubwenge ikoreshwa na bamwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nko gusobanura amayeri y'inabi. Ekenge avuga ko ari ay'Abanyarwanda, by'umwihariko abatutsi. Umutwe wa AFC M23 watangaje ko mu guhindura umututsikazi ikimenyetso cy'umwanzi, ubutegetsi buteguye ubugome mu ntekerezo bw'ingaruka zirimo guhezwa, kwandagazwa, guca imiryango no gushyira abantu mu kaga nyako. Mu buryo bigaragara ko yateguye, Ekenge yarondoye ibintu bibi avuga ko bishingiye kuri icyo yita ubwenge. Avuga ko leta y'u Rwanda yakigize umuco, yigisha abana kuva ari bato kugira ngo bahinduke abagambanyi. Ibi yavuze nta kimenyetso kibihamya yagaragaje kandi nta muco nk'uwo uzwi wigishwa mu Rwanda. Ibyo Ekenge yavuze abishingiye ku bwenge nk'amayeri mabi, yabihuje no gushinja u Rwanda ko rusinya amasezerano ntiruyubahirize.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yamaganye ibyavuzwe na Ekenge abihuza n'ingengabitekerezo ya jenoside, gukorana na FDLR n'ibitero by'amabombe no kwibasira abatutsi b'abanyekongo n'abanyamurenge. Minisitiri Nduhungirehe ku rubuga rwa X kuri konte ye yanditse ko kubera ibi byavuzwe na Ekenge avuga ku bagore b'abatutsikazi, nagira ikimwaro cyangwa abigiriwemo inama n'inshuti ze zo mu burengerazuba, Perezida Tshisekedi vuba aha ashobora kwirukana General Ekenge. Yongeraho ati ariko ibyo ntibikuraho ko kugana ku kuzimu kwa jenoside imbere yo guceceka kw'amahanga nko mu 1994 ari icyago gikomeye ku karere n'u Rwanda by'umwihariko rutazigera rwemera ko amateka yarwo mabi yisubiramo. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igisirikare bivuga ko biri mu ntambara n'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bashinja ingabo z'u Rwanda RDF kuba arizo zirwana zifatanyije n'inyeshyamba za M23 ubu zigenzura ibice bitandukanye n'imijyi mu ntara za Kivu zombi. Leta y'u Rwanda nayo ishinja Kinshasa n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufatanya n'inyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bwa Kigali. Kinshasa na Kigali buri ruhande ruhakana ibyo rushinjwa, n'ubwo bwose ibyo baregana byemejwe na raporo zitandukanye z'inzobere za ONU. Mu buryo budasanzwe, umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC yabajijwe kuvuga ku gushyingiranwa, Ekenge ahita avuga kuri iyo ngingo ati Vous épousez aujourd'hui une femme tutsi, il faut faire attention. Uyu munsi iyo ushakanye n'umugore w'umututsi ugomba kwitonda cyane, ugomba kwitonda kuko baguha n'umuntu wo mu muryango we nka mwishywa we, mubyara we uza iwawe kandi atari mubyara cyangwa mwishywa we, ahubwo ari umuntu uje kubyarana n'umugore wawe iwawe yabyara, bakakubwira ngo hoya abana bavutse n'abatutsi kuko abatutsi ari ubwoko bwo hejuru kandi ari ubugambanyi, ubwenge. Parce que la race toute est supérieure alors que c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie, Au Bwenge. inculquée même chez les femmes tous. Effectivement. Aya magambo yamaganywe n'abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga, bavuga ko ari ay'urwango adafite ishingiro kandi ashobora gushishikariza ubugizi bwa nabi, kwicwa no kwibasirwa kwabo muri ubwo bwoko. Gusa hari n'abagaragaje ko bashyigikiye ibi yavuze cyangwa se ariko babyemera. Bertrand Bisimwa, umwe mu bakuriye umutwe wa AFC M23, yanenze ibyavuzwe na Ekenge, abihereyeho avuga ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gihagurukiye intambara yo kurimbura ubwoko. Mu itangazo umutwe wa AFC M23 wavuze ko ibyo Ekenge yavuze bigaragaza inkubiri nyayo irimo kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'urwango ku batutsi, yemewe, iteguwe kandi itangazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Yongeraho ati iyo ubutegetsi buretse amagambo apyinagaza ubwoko bwose agakwira, by'umwihariko ku bagore n'abana, ntibiba bikiri ibintu byoroheje, biba birimo ubufatanye bwa politiki. Minisitiri Nduhungirehe, nk'uko twabivuze haruguru, nawe ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter kuri konte ye, yatangaje amagambo twabatangarije haruguru. Umutwe wa M23 ugizwe n'abanyekongo b'abatutsi n'ayandi moko y'abanyekongo nk'uko ubivuga mu byo urwanira, uvuga ko harimo
guhagarika ubutegetsi bubi, ubugizi bwa nabi, imvugo z'urwango, ubwicanyi n'ubuhunzi, by'umwihariko ku banyekongo bavuga ikinyarwanda barimo n'abatutsi. General Major Sylvain Ekenge yavuze ko ubutegetsi bw'u Rwanda ari bwo bwiyemeje guhungabanya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inzego zayo, ko abasirikare bakuru ba FARDC bafunzwe n'abashukashutswe n'abanyarwanda. Ekenge nta gihamya yagaragaje kibi yavuze, kandi benshi mu basirikare bakuru ba FARDC baherutse gutabwa muri yombi ntibaraburanishwa. Uruhande rwa AFC M23 hamwe n'imiryango ya bamwe muri abo basirikare bakuru bafunze harimo abanyamurenge bavuga ko bazira ubwoko bwabo. Ibi nabyo nta kimenyetso ntakuka kibihamya. Ekenge avuga ko hejuru ya 1/2 cy'imyaka maze mu gisirikare yakoreye mu ntara za Kivu y'Epfo, Kivu ya Ruguru na Ituri, yavuze ko intambara igisirikare avugira kiri kuyirwana n'u Rwanda. Ashinja ko rwafashe igice cy'igihugu cyacu, gusa ko amaherezo kizabohorwa kigasubira ku busugire bwa Kongo. Ibiganiro bihuza leta ya Kinshasa na AFC M23 iduha muri Katari ubu bisa n'ibyahagaze bitageze ku ntego yo kumvikana ku masezerano y'amahoro no guhagarika intambara. Muri iki cyumweru humvikanye imirwano hagati y'izi mpande mu ntara ya Kivu y'Epfo, imirwano ikomeye mu gace ka Makobora muri teritwari ya Fizi, muri kilometero zigera kuri 30 mu majyepfo ya Uvira, n'ibitero by'indege mu mujyi wa Uvira. Kugeza ubu nta kimenyetso cyerekana ko kugera ku mahoro no kumvikana biri hafi. Mu minsi yashize, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yakunze kuvuga ko adakunda cyangwa se adashyigikira imvugo za bamwe na bamwe mu bayobozi bagaragaza kuvangura cyangwa se amagambo asebya ubwoko runaka. Yabivuze muri aya magambo y'Igifaransa. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo à avoir dit haut et fort en parlant de Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a fabriqué. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. General Major Sylvain Ekenge wirukanwe kuri iyi mirimo yaramaze igihe kitari gitoya ari umuvugizi w'igisirikare cya FARDC. Turabashimiye rero kuba mubanye natwe muri aya makuru. Dushimiye abantu mwese mwaduhaye umusanzu wa subscribe, dusaba abatarabikora kubikora kugira ngo ibyo ducishano bizajye bageraho uko tubikoze. Murakoze, mukomeze kugira amahoro y'Imana. Murakarama.